Mali broj građana zna da se na ovom malom ušuškanom prostoru između stambenih zgrada i raskošnih vila oktobra 1944. godine dogodio jedan od najmasovnijih zločina u oslobođenom Beogradu. Nova komunistička vlast streljala je više hiljada Beograđana samo zato što nisu bili politički istomišljenici. Tajna policija, prema unapred sačinjenim direktivama, prema planovima i spiskovima, privodila je ljude i zajedno sa mogućim stvarnim krivcima ona je streljala mnoge nevine ljude, mnoge zbog imanja, mnoge zbog žene, mnoge zbog ličnih zavada, mnoge zbog ideologije, najviše zbog toga. Oni su te ljude, te nesrećne ljude i nesrećne porodice likvidirali, kao što sam rekao, na najsuroviji način i bacali u jame nad kojima su posle toga zidali stadione, objekte, hale i pijace. Za te zločine niko do dan danas nije odgovarao. Pokret obnove Kraljevine Srbije zatražio je od vlade Srbije da obelodani rezultate rada Komisije za otkrivanje tajnih grobnica posle Drugog svetskog rata i da se omogući uvid u spisak više od 60.000 ubijenih ljudi sa jasno navedenim razlozima za njihovu egzekuciju, kao i da se obavi ekshumacija žrtava. Srbija, dok ne ispravi nepravde iz prošlosti, neće imati svoj mir dok država ne osudi sve one zločine koje su se u prošlosti dešavali, a pogotovo tu mislim na Socijalističku partiju Srbije koja baštini politiku komunističke partije. Mi kao narod nećemo imati mir i budućnost koju zaslužujemo, a o nacionalnom pomirenju neće biti ni govora. O zločinima u Lističnom potoku danas stoje tek neko malo gotovo neprimetno spomen obeležje. Organizovanom akcijom POKS-a nekoliko udruženja građana i Srpske pravoslavne crkve sprovodi se čišćenje Kraljeve česme kako bi se uredio prostor za 3. novembar za kada je zakazan pomen žrtvama. Svi oni insistiraće od gradskih vlasti da se na ovom mestu podigne pristojan spomen kompleks koji će podsjećati na više od 200.000 uglavnom nevinih žrtava širom Srbije posle Drugog svetskog rata.